Ay, mfazi yami Toko. Kuphi ma Israyela? Bantu babadubula itidubu phasi phezulu. Oh, bayafa. Wona mina ngiyamangala thina sithandaza imankulunkulu yama-Israyela. Mara ima-Israyela ithandaza iyadubula. Bona iphinde ibamba imbayanga na. Phendula ifoni. Ngisengibani la ngifonelako lo. Angiphazamisa. Hallo? Silima semfado kumbukuphi kuyajola kwenkosi yami. Hey, kuphi? Edrobheni KFC. Hayi unemanga wena. Uyakutshela. Ugqokeni? Ugqoka isikibha lesibovu neshotbeni lemhlophe. Nyalo njengoba sikhuluma. Buya mantombi buya uyajola. Dangiva kahle bathi ngusimelane lo. Utangithola kahle. Yathi ungijwayela kabi. Buya ntombazana bakwenta silima wena. Yona simelane? Oh. Yona simelane? Ukuphi? Oh. Ngithi ukuphi? Oh, ngimtholo yavusi. Nayi inkulumo engikhukhumukela umadoda. Wathoko unibuza ukuthi nikuphi? Unibona, wagula. Ungena slim ungishiya kandlini ubhizi udlala ebafati le restaurant. Bayangifonela nyalo bayangifonela bathi wena unebafati restaurant. Use KFC wena udla kamnanzi. Ungishiya kandlini. Ungena slim sakho simelane. Oh, wada. Kothi yami. Kulikhulu yama-Israyela. Banloyela imfazi ukhona. Uphila. Aliyazi ukuthi uloyiwe noma ubhemile imo-higher grade yensango yavusi. Ngithi ukuphi uhamba nebafati wena nyalo. Uhamba nebafati. Kodwa nikuphi? Ukuthi nikuphi? Nami ngisathi yazi ukuthi nikuphi. Nami sengididekile manje. Nami ngisathi nikuphi nitshele. Ungena slim simelane. Higher grade yadrama. Ukhipha ingoma wathi ngikucolele la. Nyalo ngikucolele mina. Khona. Ubhizi ungena slim washadini yeshebeni. Oh, Ngibuyela la mina ngislima sakho. Kuyenzeka ba ini? Ngislima sakho ungena so. What up? Ngislima mina. What up? Hayi simelane. Ulalo ma baby ngiyaxolisa ukuthi nithe KFC seniyabuya ngigibela itaxi manje ngisendeleni please wakhale ngicela ulinda dumelete itaxi yangideliver niyafika ngothakhale niyabuya baby niyadinga angisayifuni KFC manje ngiyandlini please please Ngithi nginedwatsa mina ngisho Oh, wena. ya, Ngithi ya, nginedwatsa ngisho nafa. wena. Kucala unginike nemali la. Uyayibona inhloko yami Oh, njani? kwenzekani, Jeff? Uyahamba wena uyadlala ebafati restaurant. Mina nangisho ngithi ngithe seniyabuya senifikile ngibuyile Mina ungena so. Thoko unayo indoda moda ikuniki imali yakuchina ungcono Thoko unayo indoda yokusiya endini ihamba namaskopa nyula iya KFC yakusiya moda ikhona unayo ungcono Thoko ungcono is better ay seniyayisola nokuthi nisho leni ukuthi iphendula emafoni kumbe ibahane esicabanisa